Presiden kaseng HSPDP uba KP Pangyang uloong ba kajingwan jong ka Trinamool Congress haka jilla kanom kata AA ye kiseng riulum namar kajingwan banyathli para National Party haka jilla kadai kajingkerku ka bakrau ye kiseng riulum haba yakran berkilat pathai khubor uba Pangyang uloong baka jingbun ki National Party bat kejing yetenra para maki kalong ka kabuk siar ki seng riulum hakaba ula kentu ki pajba baki dai ban ailat ki seng riulum ki bayele ban penyo ka jella ki balayele ban penyo ki nongrim jong ka khendau ka siap ka hok ka riti banyo ban sensyar ka jella uba KP Pangyang uloong ba watla ka seng ka dontang arngut ki MLA Hendrai ka seng HSPDP kadai ka seng trairi kabala slam tam nabaro bat kadai ka seng kabala shimbenta banyele ban penyo ya ka jella bapura uloong ru baki wei ki seng ki basen syar hi menta ki be tangi ki skim bawan na Delhi Hendrai ka HSPDP kadai ka seng ka bayele ban ie ya kari ban kentiu ya la ka jella Nami wi hangnu nangu track bakata SPDP na rit daga jingwan TMC kajing i jonga simet bangai ke parti kajingwan ya thri para national party hangele kadai ke blessing in disguise ni ki parti bido na try pin ya mencur bhai tapatnya daga bisisa boros kata ki parti dulu kiri namar ki apa Ibarat ki parti dulu mentang Trelang ke alliance wi ke bak ni nang yawan ku wi la plena ke council that is ka issue dari watch come on but ong mangimla bandon correction support ka kalau hils in issue ban bakal namar ni ngile ya kujimut bat kaneka garolan demand committee bat bagi SPDP ngin yang lagi jong kasti kikin hanjati bat min penhanjani but pinzo tenat let's say ban ngani tu yepi abang inangwang meeting bat ka Garo Hills state demand committee maki vitip idontang anu ki MDC juga JNC iwan rai resolution hapo ka council lang ilong for ilong against ya ka Garo land demand kalau pela pinda lexical hit pin sapan ya ka resolution ka bawi anta hapo ka district council ki omdon congress omdon NPP issue omdon UDP issue omdon issue right bar khoi ka house shimba yes Lari ke por bekerja di jungi ke dalam pak India ke itu yang itu kerja dulu keteng di barulah tena kata ni ke SPDP ni ke organisasi siapa ni organisasi mati ni organisasi fasilitas state bahkan kasih cai ini ya berkawai ke piong ni piong ni tentang armut piong gubernur tentang armut habawat ke NPP rumen hagani bangi along mele hapatai kate ada lagi tentang armut kim tentang perlu armut hantu pinceti umta bangin don sus armut impossible. Kan ini lagi kesan pulai tiga ke parti bidang kengkan. Yang dia say kat no ke contribution juga parti juga ngilanu kan ya keren on the public domain. Nah kata-kata ngimut ban release what yang mereka sebelum itu juga. Keba ship pun ke contribution di nilai ini bisa. Ni so sure benar. Very much positive pada orang. Sama juga ikin penher dari yang berisi ini. Kecing pun juga parti dulu mentah. Jadi tenrak para makile lagi kalau kabuk siar jadi parti dulu. Bat apil ya kita jadi pokok state ni mo ki bun ki aja dari. Bakile ban ayah ni kalah jadi parti dulu. Kibrere ka state kibayang yang nongin kendau siap kibayang yang nongin ka jag ka dari parti kelatre san pulai kisnan belum secretary leseng ke parti juni ke balawat banten bi ke souvenir bagi ke jimtre kam bun bak le hata dari kamam di mentapi paling saya di samla kalong kabarin kong ay kalong kani HSPDP kumbaga ke party tribe kabala salam tu dan ini ke oldest regional party in the state but kabala shin benta shibone ka movement jungi banile e full fledged state omtang e sub state community friend bangila bu dari jingto de ke kami kuat bangin le untuk enrollment drive kalong ban bebas di sini ke mesin igri kiwai ki parti national party ngak lembeng ngapurom tang baki kam fokus tang ke development kam luar Delhi regi pada ngistang ban be ya kal air bangin i jela kari bale ngire ka sinjasti ni sependi ki pamphlet ala di salah itu ke essay ke kita ke jai beri jogi ke ka nori ke jai beri jogi ke hok
bau lay la bu pating ka ri jogi ku bu ju kre ka 12 ab ka bor ban sincharo ka khandau ku siap bor ban thawai ka bor ban khiu du yong ka bor ban khai ya ki mar ku khandau de ka hok chungi mo me ka hok chunga delhi te kum kini ki ngai scam ba ki pai ba jong ri chungi kin in klipa di kin norin play kam soka ngin pen kemau pat ya ka contribution ka parti la le na ka banta ka jet reason point ni kisnam bat ni da don rumah ta ka si hang ni ka wei ka jing thok bangin pha sa ka sarkar ban ong bang idon hatu lais pa tam ki bala shong jail namut patok aka poli le ya full fledged state ki ba san hunyo sini ki ba arbanai ki ba dun dun pi nangai ba ka jet ni jongi kan hapai ka quality jong ka chisri jong ka party ka jong bat ni kem shifting ruban ong ba ka party ji kanam randi na mar ki nongrim ki bangi ni yeg na ka banta ka hok jong ka jai rim ka nongrim ba jai jai rim ka lompa hadu mentari pat set kalai dengan next kem ba ka ni ka cinta san pos nem ka state ka pengken ma ya ka menshua ka san pos tinggi ki state ba mempat yo ba mengi ngil ya kun met dan mesin bat nangai ki volunteer di basa di barang ibun ba ko milale ni facility de kan tersimpat e mesin ni kalong ko mi bale kren ya ka jing teli tang ha gawai ka lama ni ong ba kadang ham ya mantas ko henry ka movement ga jongi kalong ko mi ya ngin ya trelang lang para ni padang manisha baru ga meeting ni kren ni parties ki beri regional ke bangi ni ki regional force regional parties ni India wartang ka kawai ka cinta langsung aku ka alliance pengidan bangi isu seperti ba UDP ka keting juga adi ya kan ingin rebuild susu reconstruct pat nangai duwe ki worker parties habang ye kren ga chu kin ya nuan senang ka kam ka gitu ya ka ba ka jimu cui ka lomba ka da ka por ka jungi mata san pusne mo ka jingwan juga state ka bangin dap san pusne bagi ka ba ka jingi kun ban yo ka state la champion ki parti lu jungi APCSC or party leaders conference de SPDP tentang ngai bahagia ka kala step lah dong ke jong ke jinda satu sedang baki parti lum kin ai yang ni ke jisne ka khambun ini pera tang bangim la ban like pada ban ong naga ta sarkar bi ong India trilang ni ka sarkar surap lang mat ka de ira jong ka ma tang bang ni ki regional parties ginwan kam sikmat ka du ni don ni ba ni selam kala mangi ya ka state jung ba ini teram pada ru bat ki National Party juga kumbalong po India hina kaya ganyan lang kunda. Tambah kecil semua juga long ke regional parties kinuan kam sakman. Ini patla balong hadukan no tambah ila ong kumni. Bangi ni kermen schem banaki paket dari ki konsumsi selik irenis ki beladan lepa. Kini ki bangi sa form at least haka apa jingkai ni dari statistik ke babiangin ai din nalda berunai ni syong bank kasi isi. O mutar ni trace tong syong. Tak.